Mayam Kurumzari, Ngasi Impact News, Hogi, Lok Sabha, 17 Lok Sabha election ki, Outer Manipur Parliamentary Constituency ki, Ngasi poll nomini, Aduga Ngasi poll si Pung Tariti, Hada Bahoki Pasina, or in Pungmari, Tagado, Kasita Shakle, Punkhaya, Makarahena, Minkuntra Mangamuk Wale, Hariba Matamsida, Tongan updates, Mayama, Pijakre, live, Hogi, Lok Sabha, poll 2019 live high the program, see, Makasata Sabani, Lorena, Anokta the Kekatosona Mam Tramnoxi, Lorena, Hariba. Lok Sabha poll 2019 live की प्रोग्राम से दा खनन नबुगी तंते पेंग न्यूज़ की स्टूडियो दा लाइक सिंदर लेबिरिप से आगे एक थनाना पंबिरिप से ओजा हरेश्वर गोस्वामी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हानो बिरा बदु होजिंगना कोई जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ओइ बिबो ओजा हरेश्वर गोस्वामी नि ओजा गोस्वामी बो आहाम दा त्राम नोसरी लोइना गेस नि माइ इलेक्शन बिबो ओजा सनालाई बाकी दिते ओइ बिरिबा ओजा हेमंत कुमार निगोमबनी ओजा निगोमबो त्राम नोसरी लोइना गेस नि मता इलेक्शन बिरिबा ओजा हेमांग हाउकिफ सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केएसओ जनरल हेडक्वार्टर ओजा बो त्राम नोसगी अहमद ओजा हेमंत दा थमजनी बो वाफम अहमद लाक्सगे कोई मरुइना होजिक्सी ngasi si voter lakh tara lising tara hinbana outer gi vote hadaba thadari adu marak sida 100% poll to gi mafam sing yaudaba nati tongan tongan ba mamang da koi gi aman khanaram bada sudum mai koi update pijagre 100% poll to mafam yaure hypersensitive haigra super hypersensitive haigra super vulnerable haigra koi gi kare haitare CEO gi lol da adubu मकोई ने दिहारी अकी खंग लाइटना भोट थादबी हारी मसीगी पोसी अकी खंग लाइटना भोट थादरे हाइबगी सब सारा ब खुदम दुरा ngasiगी सिदा बैलोट सिदा यावदोसी मकोई निपानी मराई बक्सी यावबनी करम बना यानिंगदमना कादोरिबे यानिंगमना कादोरिब्रा अदुबु होजि फावबदा भोट लोगदब इलेक्शन लोगदब पुंग मरीदा लोगदब सि पुंग अनि मखाई स्वाइदा 100% पोल तो फम यावे हंगजनी वाफम दि मसिपु तसेंगना अफबा असेंग कैंडिडेट तो थोलकदोरिब्रा हाइ वाफम दि करी हाइबिंग मसि मताकिदा वफम से यामन लुबा वफम दी ओइदी ममांग आइदगी चनरक मयाम अमसु अखोइना नैनब याय अदुगा अइना सिदा थमजनिंगबसी अखोइगी मयाम गी रिपोर्ट मयाम तो ओसेबा अखोइगी कनोगी मणिपुर लेंगा की हाइतरे सीआईडी स्पेशल ब्रांच ना अखोइगी माना पीगिबा अखोइगी मेसेज अमा क्लास मेसेज अमादा इलेक्शन से अनफेयर ओइरोदोरे सी याम नाकै सेंगना दम हाइरब जानी हाइबसी मजागी कनोदा innocent I am na kanabo back tauge adu kamaina tauga mikhal zikar na bo honagi haibase masigi madugi report to the message da palle me sa express da phong rabani mase open na phong rabani then atopa amana mu yeng sebako ticket pi matam sida lalhoba haitare lalhoba zikar mona kanda ngasai gi su da leriba kangu sina singma mi amata ticket pibiu na hai ticket piu haibase kan kaidi aishu aigi mi amata ticket piu na haiba kan kaidi adu bokti khoina kasam kana lana lo ya diba adagi ticket moina haibatu da pire tanja sab haiga da pire kanda moigi act of the ngasagi kano se election se study moina kutharak mama pot ama se koin u fangai jine haibati nagagi kambuna haibati nagagi lalhoba kambuna NPF ta sagotle aduga moi da vote piga da bani high pressure mayam pire pressure ji civil society organization mayam naga da pire then other service ki leadership is da pire aduga miyam da pire aduga sida karing vote pire taragadi madugi consequence phatta fordo mo phangane na moi high samana mong da asomna ka su tawre khoi kene ga aduga kano ga khoi gi ya kano UPF ka keno ga UPF kana tawre samana mong ni ko tawre se hai ba adu ta kwadi mikhal si khoi na yeng bada kamai tawre lalhoba kambuna puthokpa natagana sogatpa mirep sing na hena mapung oiba thodang lobugi phim malai ba election sida aduna masagi lalhoba yawjedaba natagana samabu sogotjadaba mai mayok ta su lejadaba ingna khogi india gi constitution gi makha sida mirep oijage na kabya mi mayam do adugi marap na tamang am da phim da leire bojikti adu election commission na marda kaida hoge sini da khoyana election commission na haire si akhogi free and fair oiba election ama tauni na mayam ama haira ga leire then campaign mayam tore adi makda khogi hek kari ma kai thokan da vote ani ta hai ado hoje kai dokdo na khoi yeng biro han de hona khoi u le ro vote ama ne bo aduna akoina sida yeng bada hojikti ngasagi mikhal sida yeng matam sida cookie singna kari pami then naga singna kari pami then maitai singna kari pam ge community ahongi pot ama lakhal community ahongi pot sida maitai sing dudi amorom da harga ma dia amar loino pot pido ni ko moi di pandam bulai ti bi naga gi pandam ama lere cookie gi pandam lere cookie gi pandam di kari no moi gi to khaiba moi gi state ama moi seba pami ha bismadi yam nangalinga di hawna mi tai aduna masina moina aduna maram oirga moina mogi MP ama legedabani habse mogi pandam neba sigi pandam sida misam miam jingse moina illaga hoirga dum pubang men kale
पुयेन कली समानी असम दसु नागा की समानी इनसेंट आईएम ना कोई पिस्टोक तोरिसिदा कोई हंडकी सही मंगा सिगी मनुंगदा कोई नागा की पिस्टोक से लोइगदोइनी अखोई की तुंगी फिरेप मन लेफोगदोइनी हाई पोर्ट से तोरकांदा अखोई हंडकी एनपीएफ से कहन यादे हाइना पोर्ट अमल लाए मखोई एजेंडा दा अदुगा लेरिबा मनुंगी एजेंडा दुदी कइनो मणिपुर से अपुनबगी सक्तम सिदा सिंगनगे हाइबा गाक्तने बलाई सिजे अदुना हंडकी सही मंगा सि नुंगाइदोरी ना या हामगी ओइना थमजगे यस लेरिबा तौरिबा फिबम सि हुजिक आउटर की लेरिबा अखोगी कनो सिंग से पोलिंग स्टेशन हाइतारे तोंगान तोंगान बा अखोगी कॉन्स्टिट्यूएंसी कुनिपान सिंग मनुंगदा अखोगी तंपाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी निपान अमसि यावरी हारिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी जिरिबाम यावरिबा निपान सि सिदसु अदुम अखोगी तोंगान तोंगान बा वाथोक सिंग थोक्तबा नते थोई अदुबु होजिक येंगबा यारि वाफमनि तोंगान बा उखुलदा चांदेलदा होजिक चांदेलदा बुट कैप्चर तौबगी पाव ममांगदा अखोई तंबिग्रे 41/32 41/33 45 51 12 31 5 12 हारिबा चांदेल की एरिया दा कोई कमला थाबी एरिया सिदा होजिकसु अखोई पोलिंग बुथ कैप्चर तवे हाबिगी पाव लाइखरे दुगा पोलिंग अखोई ईवीएम मशीन सिंग हन्ना ममांगदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दगा सीईओ मणिपुर की अखोई सब इलेक्शन ऑफिसर ऑफिस ना चेक तौरगा लोरबा ईवीएम मशीन सिंग सु यादबगी वोट थादबा हौद्रिङैदा यारक्तबा दुगा थादबा पोल हौरा मतुंगदा यारक्तदना मदुगी गेप लैबगी पावसु तोंगान तोंगान पाव मयाम अमसु लैरि मथांगदा ओजा ओसामीदा लाक्सरमगे मरु ओके ओके होजिक आरसी होजिक से ओजा ग्रेस ओसामी लाथिन कोई लाइव ऑनलाइन अमा गरावाइदि की लाक अखोई तंपा की पोलिंग स्टेशन ओरिबा हाइतारे पोल अखोई कॉन्स्टिट्यूएंसी हाइरो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी अखोई इंपैक्ट टीवी के रिपोर्टर अखोई आरसी दगी होजिक लैसी कक्सिंग दर आरसी की से कक्सिंग दगी लाइव प्रोग्राम अमा अखोई लाइव अमा अखोई आरसी रामेशन दगी अखोई मयाम तंग पुन येमिनसी अदो हानि येमिनरगा मसी मखा ताबा मु ओजा नैनसी आरसी ओके यारे आरसी होबिरो यारे हौजे आजे लजरिबा भमसिना कचिंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चंबा कचिंग सुमांग अमसुंग फक्सुम पार्क फक्सु पार्क अमसुंग हाई भाव सिकी पुलिस स्टेशन नंबर सिना 36/35 अदुगा पुलिस स्टेशन नंबर अमना 36/36 आदिसिना कचिंग खुलेन मेन भांग हाई भमसिना भमसिना सु ngasi pung 8 tagi hawga biyam kiu lepa हाई बोर्ड asi आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बोर्ड asi यामना निंची जने साजनari अदुगु यामना पोलिंग स्टेशन असी अनी असीदे यामना थाकनियाय बा यामना नुआइबा मणिपुर की हिस्ट्री द हान भो ओइगदबा नुपी पुलिस सिंगना ना अगा यामना निंची जना बोते थादाबगी बमि ताई अदुगा लोइना ला निस्के लोइना अखोगी हाइबा पुलिस स्टेशन अनी असीदा नुपी प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिंगा जु यामना निंचीना मथौ तबगी बमि ताई अदु असिगुमलबा बिखल असीदा नुपी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अखोगी मेरा मम्मा दगी माकी ओइबा कमेंट बोर्ड असी करमना हरि भावना कमाई थादरगी या हाबे ताई कमेंट के लबजगे याम इम्पैक्ट इंस्मेंट कमेंट लेबी ओके ओके हम उस कोई बोची ngasai pung tare te hobi ke hoji phawde karam thingam bele bi पाकना होना जगह देखी मयाम ऑपरेशन चलना पीबी दना उस बोलता दी जो बलिया जब नहीं सके जो बहुत चीज जे कोई अदम अहल वे बजिंगना वीवी पेट मशीन जो बैलेट यूनिट को मजे नंबर को तो खंग द बखर ले बना कोई सुन अपना मतें हायरगा हाना हायरगा मोय मुचंग लगा तो बना मतम जे कितंग दी खुयोना गदोरी दु बोकल पुंग मरी बावगी इसीआई के इंस्ट्रक्शन मतुमिना पुंग मरी बावा कैंपस से ले होगा मी ने अपना टोकन पीरगा अदुमाइना थादबा या हनबगी खुयोंचाबा मा पिजब ले बना टोकन दो पिजरगा बोट से मयाम से लेना लेक्चर मयाम से बोट थादबा बंदा बोट संकी लेना थादबा नबकी समता से यो पिजबा गोय होजे फावदि पारदबा थबु थोपुगी मकले Tiba lagi jadi, luar sini halaman dari jauh banyak kita berbenah kita kian berkhutbah, macam kita low berkhutbah tu pun begini nak kita lagi jadi. Thank you. Okay, hari bu police station ni jika pergi presiding or bisagi board tu ina hari basi, mafam mesti dah lagi bahal, orang sih mesti hari bah event mesti cincin apa kita flow japa tu, jadi kalau lagi lagi hari bah anci sih kita
presiding officer polling agent singna hal singji wa ba je kitang voter wala yo voter ko ji ta ko da kitang batam logi na maram hoega koi mang ge lupi ba queue le to le voter singji da okay RC matang sa ko gi ko da ba ya ni kirom da ko ji ma pham si da lai ri adu hari bam pung mari ki matung da koi na ho da jing aduna ko total system da token pi da vote hada boli kan hoji makha cha thel ba ko ji babudi ko na ri RC hoji ki hari police station miyam gi su hari ba su ba miyam gi bihut kham ba gi yam maru oi ba election ji kari karam ba ko gi wakal wala ba ga kitang lau jake miyam su beng ta du lai okay RC kadom ta akoi gi live okay ba bo kari karam kari ge karam mi khal ji kham ni che kham ge kham ge kham ngam bote ko ishagi bi adum lola thabi ga ju karam mi je khamin ge matik chaw mi ra ado akoi gi kaching gumba thobal sum baji hanadi boje thada badi la ko thada de sum la ado hoji bawa boje thada phang ga candidate oi bi khotong sa badi ngasi baw phang de masi di kari hanin pen de bale ko masi kamen gi site ka ese voter moina kari ta honi akoi ji adu gi ta okay akoi gi ichina sina habiri se vote ji thada ba phang ga akoi gi 미래 보이버디 구름자도 뭐 방금같이 사이 거기 하이로 에시다 미암 공도 비디오가 그도 싹 많아나 미암수 뭐 다들 뭐 방리가 숨나 볼래 거기 구름자도 방을 하기도 그리고 로이네나 하이리가 거기 숨나가 얌나 미티잖아 루피 폴리스 크라싱 ꯉꯥꯛ도 치에도나 다들이가 보라시가 미칼라시다 폴리스키 마이카디수 까람 뭐 뭔가 세신 타와라 칼라가 미티나 ꯉꯥꯛ 치리버게 하는 비탄 거기 야네 okay RC akhoi hoji RC na pb lamba akhoi gi kaksing gi reporter hai tare kaksing library reporter ramesan na pb ko report si tongan ba akhoi gi polling station sing yam da peacefully nupi nga tana polling akhoi gi polling presiding officer polling officer sing oi ba adugum lamba polling station ama de gi thador pa live tuni aduga akhoi voter sing ga ju hangbiri ba queue lep na sang na yamna tampaki mafam da di sigum si vote lotion bagi mafam si yodri hai tare hojik situm poll thada bagi keno situm tawri hai tai amorom da yeng matam da akhoi gi han hainari ba schedule tribe ki reserve laibab outer Manipur parliamentary constituency gi voter sing na nungai jada basi vote thada badi phangaga vote lepa phangda bagi adugum ju han da gi dum naina raga lakpa maduma aduma laikre adubu oza ga samen sai laksara ge na tawsabudo hoji haibiri ba singi yeng kan singi tongan tongan constituency kun sigi yeng kan da sai aki khangletna vote thada nabagi masaksi pressure da oza man tan da pressure da mai magi agenda mai magi lukki masai da yori ba naga gi su naga gi lukki kuki gi su kuki gi lukki singma pressure mai ama agenda pukhalaga lakpa voter sing da 100% hojik pa pung ani makhai 12 makhai da lotion gi ba matang si torok pasida khoi tasengna sai oza hemantam thambi gi ba tasengna rajniti tawserage praja ge seba tawserage haidna inan constitution da sarira toraga sangjarak laba mayam gi di khongda pham leitabagi phibam da lei masi matang da as a congress spokesperson moina karam vision karam view da haibi ba pami masi matang da khoi oza hemantan hagi potu yam chumma poni election na bisi yamna democratic oina free and fair oina tawgane haiduna su lauduna ta dum leiba pot amane ba aduga mafam kharada akoina government pallaga kholaga adu adat la ga de ran si rom pusale haibe ku su ai ko yamna free thaba mawong da yamna khoi kari haidare ngasai nganta loisan ba mori da akoi gi 42 by 16 mori da 494 da 494 100 thada rega haiba adu matam walling ai da lagi da mi pok yaw thada ba loi thada ba ni adu mapan lagi ba mi loi yaw thada gram ne ba sigum gi pot lak ba adu ga akoi na phangba report ta ukrul da lai ba polling station sing da saurang na pung nungthin gi pung ama phaw da moi capture to ba natraga tempering to ba se akoi gi kunthra mapan gum ba to re ba masi ekoi chapchana ukrul gi ARO Dr. Hermit DC ukrul da ekoi complaint matam chan na dum to gi ba leigre haibadi polling station kunthra mapan da akoi gi masak maming khangda ba haidare ko kanano kaino ki hallaga khollaga madu capture to draga su nampu da bot thada gi ba adu gi pothi ekoi huji phokta pung ama ge dai phokta ekoi kunthra ga mapan phangi chandil da yamdra da polling station mapan da sigum thok thok ki thokpagi record report akoi phange ba aduna takpadi maru oina
पुरी उखुल गा चांदिल गा सिगी एरिया से दा चुराचांदपुर की लेरम बे लेरम दे का हेन हौजी फंग लेत्री अदुगा अतै अतै जगह दसु अमा नि स्ट्रे इंसिडेंट खर लेरगा सु का हेन हौजी फोकी फंगद्री मरक लोइरम दाइ सिदा करी थोंग दगे हेबदुदी खंद्रे हौजी फंगबददी हौबदगे दुम फंगलपद उखुल तौरी पोतसे उखुल तौरी पोतसे मसी यामना डेमोक्रेसी बु सिंगनबा यामना फ्री एंड फेयर ओइदबा पोट अमने हाइना कोइ लौई मसीना मरम ओइदुना हंदकी लाकदोरिबा आउटर की हाइदोरकदोरिबा तौरकदोरिबा कनो सी कोइ रिपोर्ट तव याबा मफमदा तौददना तौदना नफु साफुदा सुम तौगिद्रागदी फ्री एंड फेयर ओइदबा इलेक्शन अमनी हाइदना याक्ति हाइबा पर्टिकुलर जगह सिंग सिदैदा अदुगा अतै जगह गिरी थोरकपा का हेन होजि फोकेन रिपोर्ट फंगबा लेते अदुगा स्पेशली उखुल अमसुंग चांदिल की सरुखरा सिददी याम फजना अखोगी मास टेम्परिंग अदुगा मास रिगिंग अदुगा मास बुट कैप्चरिंग जे चथबगी हाइ बे एरिया सिंग सि कराना डोमिनेट तौबन हाइबसु तो मयाम लोइ खंगना वाफंगनि हेना अखोइ अदुगा होजिक मतंग sta ओजा अपडेट अमता अखोइ ओजा हेमांग दा लाक्तगे अपडेट अमता तामिनरगा होजिक हाके मांग दा आरसी कक्सिंग दा लेबा आरसी अखोइ न्यूज रामेश चंद्र का पाउ फाउनरगा अदुगी अपडेट सोइ खपिजगे होजिक पाउदा न्यूज न्यू अपडेट हाइ तारे टोटल पोल परसेंटेज पुंग अमा पाउदा लाइखिबसे 53.44% नि अदु हारि बसिंग असि टोटल परसेंटेज दनि लाइरिसे अदुबो 100% पोल तौगी मफमनि यावरे हाबि रिपोर्ट लाइरे मथांग सिदा खोइ कक्सिंग दा लाइरिबा खोइ कैमरा पर्सन अदुगा रिपोर्टर रामेश चंद्र दगी हंगजरगे रामेश चंद्र लाइन दा लेबिब्रा हेलो रामेश हौजी फाउदा लाइरिबा पोल परसेंटेज क्या लै अंता हाबियो अपडेट पिबियो ओके आइदा ओके ओके थैंक यू आइदा होजिक लाइजरिबो से कक्चिंग हाई सेकेंडरी स्कूल दने अदो हारिबा कक्चिंग चुमांग अमसुंग फक्चुमपार हारिबो मफमजिदा लाइयो पोलिंग स्टेशन अनि नि अदो अहामबदा कनोजी पोलिंग स्टेशन जी 36/35 अदो हारिबा 36/35 दा लाइरिबा मागी पोलिंग परसेंटेज से होजु फावदा 59.39% चले अदुगा खोगी पोलिंग स्टेशन नंबर मथंगी पोलिंग स्टेशन नंबर 36/36 दा लाइरिबा मागी पोलिंग पोल परसेंटेज सिना होजु फावदा 51.37 थादा दुना होजु फावदा मफम असिदा मियाम ले यामना इंगा तपना असोक पर कयगुम्बा पामदब थोंदो अमना थोकतरा होजु फावगी पॉलिसी यामना तंगदु लेता मोंदो बुन मिखल थादे पोचे थादरे ओके अमना होजिकी अखोइ क्यू द कयाम लेरी मी कयाम लेरी हाबिदुमा अदुगा कैमरा ऑनसन लगांतिंग व्यू होजि बोगदा पुंग मरी तासलगदरे होरे पुंग मरी दनी इलेक्शन लोगेदो मतम से पुंग मरी तासलगदा क्यू द कयाम लेरी भोट थादा नंगीद्रा हाबिदु मंतंग गेमिना से कैमरा तो कोइ साइलोदा ओके कइरोडी होजिक लेरी बजे अखोइ क्यू अदुम लेरी क्यू दा अखोइ होजि फावदा लेरी लुपी ने खितंग यामना लेरी अदु लुपा दगी मसिंग जे लुपी ना खरा यामना लेरी अदुगा नोइना हारिबा मफम सिदा अहल ओरबजिंग जे ईवीएम सिजनबगी खुदोंग चाबजे खितंग बखोइदा हाइतबा अवात खरा लेबदगी बखोइगी सोमगी अवाबजे खुदोंग चाबा लेबदगी खोइगी प्रिसाइडिंग ऑफिसरना निथिलगी पुंग खोइगी मरी ता फावदा रोइगदब ओइबनिना नांगहोगदब सिंगदी टोकल सिस्टम दा होजि फावगी बोचे थादनबा ला याम कानो हनरी ओके थागसरी रामेश चंद्र अखोइ मखा ताबा मो कोइ लाइव पिजरके हौजिक लेरि बसे ओजा जहमंता मदि ओजा गोसामी अखोइ कक्सिंगी उलिबा फिबम दुनी हौजिक मयाम क्यू द लेरगा नुपी सिंग अदु ईवीएम मशीन सिंग दा याम फसना याम दा चांग नाइन हौजिक बोत लेबा पोल परसेंटेज हाइबिग्रे 59.39% अदा 51.37% नि हौजिक लेरिबा कक्सिंगी पोलिंग स्टेशन अनि द लेरिबा फिबम से अदुबु हाइरिबा तंपाकी एरिया नत मफम सिदि तोना से प्रॉक्सी तौबगी अदुगा अनडेमोक्रेटिक ओइबा स्टाइल दा मयाम तौबी वाफम मयाम लेरे मतंग दा ओजा हेमांग हाउकिपता लागसगे मरोइना ngसाइगी चांदेल की एरिया दसु पाक्सना बुट कैप्चरिंग तौबगी वाफम लेदा प्रेशर द चटपगी कुकी की सु कुकी की फुरुप हाइतार कुकी की तोंगा मागी सपोर्टिंग एजेंट्स मयाम अमना तौरगे प्रेशर लाकपा नगागी सु नगागी एजेंडा अमा पुकलगा नगागी करे हाइतारे करे हाइतारे खरा हेना शक्ति लेबा कांगबु बना प्रेशर तौरगे हे लाकपा मतागिदा सिगुम्बा एससीएसओ अमा ओइना सिगुम्बा इलेक्शन लाकपा मीडियम निपान की मराइबल लेको तौरिबा मणिपुर की अखोई पार्लियामेंट अखोई एपी थागदरबसिदा तसेना प्रजान पामजबा कैंडिडेट तु ओइबा फंगरोइरा हाइबगी सिग्नबा लै मथांगदा एसए केसओगी जनरल सेक्रेटरी मोइना आदि सेक्रेटरी ऑर्गनाइजेशन मोइना करी विजन लै मसिदा तसेंगना अपाम कैंडिडेट तु ओइररोइ हाइबगी सिग्नबदु लैबरा करमाई इमिदि मसि मथांग थैंक यू एक्चुअली लास्ट March 28 अखोई सो सिगी कैंडिडेट मयाम की मीटिंग अमा को केसोना ओके to put up a consensus candidate. Yes.
adu maram moiduna adubu candidate mayamna moi yana dabagi hoidi prajana apamba candidate apaba puthok se na di khoi chu it's a civil organization khoi chu kana hona but sometime pressure su lai or laktabus lai aduga candidate mayamna di public mandate department adubu this hogi ozani da mamang da high big when it comes to community high bisi hoi cookie society da su hoi na candidate apaba pame naga na su hoi candidate ma pame adu matam sigi matang se hoi civil organization sina people very fairly natraga election si very fair hoi na chathabagi se hoi am pame hoi so adu gi na makana honai even our Christian leaders appeal to all the voters, churches leaders. But issue hoigi UG haibutare natraga naharon kangu sina mohi hidden agenda yawu matamda hoina jitna tawsu civil organization ngamde aduna sigi matang sidi laibak thiba haibutare people khoi Manipur da tasengna khoi valley Valley gidi dum yai democratically they have their voting rights but in the hill sing the hoi si gi tanja si gi tanja phang da bi hoi lai bak yam thi hai na ai janinge okay sing gi si khoi gi hana remote oi mafam mayam su lei badu ga tonga pressure mayam dagi khoi gi voters sing na magi democratic rights phang da pula sabak to gi full proxy hyper vulnerable se adum oiraga leire haibani khoi gi kano da leiba Lok Sabha gi outer Manipur parliamentary constituency leiba khoi polling station sing 1562 ni leire se maseda 171 vulnerable oena CO office lauthoki ba leire adu hojik laiba film se di karama vulnerable no super vulnerable adu oidori bra haiba gi wapam da ne to matang da news update hai tare bung ahum da phangba paw mai khoi mayan da pawdam sage Husampur gi Singhata leiba Maulam LP School polling station 65 ta vote hada hanki dabagi matang da khoi impact TV gi report tarang bhakta da Janata da United ki candidate oiba hangkhan pau title na phongdra ko wafam gi report ama mayam tang meng taminasi okay news update to update to biro gamla ko biro pula ohต่อยเจ็บParo taram dai makta molum mafam se jawne ai molum ki khunja sing se mathang vote krai phau torabra krai phau tha darabra hebe kanda ai khoi di vote tha da de hai adu di kare gi noi na ai asam chalaga polling station chapa matam da mi kana ma ta leiram de adu presiding officer hangmu matam da break ne hai ai na hojik thaja rai badi moi nupi angang sing sina machin thi de innocently angang ga nupi na di innocent person na di aseng wa hai bani khoi vote tha da hande ayuk ta chalu re noi na vote tha da darkar leite khoi na dum taurani hai re aduna khoi kari upai lei ngan na khara lak bi ra bangadi phagadra hai re sine aduna masi sida siguma foul play people di leite kanama ta leiram de adu bo tangkhai di chanle ahen na bu yam 370 gumba changkhra hai adu ai ra di masi foul play nate hai na ngai amata mat leite aduna check to bio chumra chumdabra khunja khunsira changbio jinau media na overall kanoi ba peaceful oiba vote Susampu district ki oina tawgre higher su molum gi oina hoji concern polling station is the full play lady haibi wafam duni station candidate oiba masana concern authority is a Manipur da matik chaba action amal holga either vote che lana tawribra haibudong tang yingsan biu haibuduni makha taba pawdom gi dama Susampu gi mafam atopa polling station dagi amuk thamjaraki adu phauti miyam na ngai dun lei okay hojik
हारिबा अखोई भक्त तरामम दिगी रिपोर्ट अमखा अखोई चुचामपुर के सिंगाता लेबा मौलाम एलपी स्कूल पोलिंग स्टेशन की वाफम अमा अखोई मयाम अदुम उमिनरे तोंगानबा कैंडिडेट मयाम सिंग मनुंगदा जनता यूनाइटेड की कैंडिडेट ओरिबा हंखान पाउ टाइटल न पीबा रिपोर्ट ता हजि फौदा मान ngन मतमुदा मी लेप अखोई भोट थादा दि हाइबगी सब सब मसागी मिन उबा पाउदम सिमा अदुम पीरे मतांगी दा हंगबा याबा वफम सि ओजा हेमंत दा थमजगे Election Commission of India kaidong le ga ba pham sini sigum mayam polluted oiraba aduga sanadraba aduga mayam gi democratic right for democracy festival of democracy ni haiba matam sida democracy gi nungai badu phanghandre masida tonga tonga ba report akoi gi piba yaba media report edum thami media report si yamna haksina logda pida adum mathangi lakador election dum thado ko film lai jala kari habi ngi simatang do jainta miyam na khangi खोगी तंपाक्ता पांगथोकपा इलेक्शन ददी आदो खोगी मागी डेमोक्रेटिक ओइना खर मखैदि दम यामक नत्रगसु खर मखैदि दम डेमोक्रेटिक ओइबा ngami aduga singda पांगथोकपा मिखल सिदी सिलेक्शन ने अखोइदा हाइगिबा म लei ai sahi humpu sure bungo ai amukta bo thada phangde ado aigi saruk se adum kana gum kharna thadai na hai ado akoina hangubagi kano su leite kana da hanguni hanguraga asumba to birtu sunate horen dang la yerani phurani aduna khoi kai hangde moi to bo khoi dum yare hai samani hujta illa i porse kana gum kharna adu waragadi akoina singda haida outer the mirip oigi hai taragadi ngasai democracy gi marumdu the vote lepe motu da narol yana na bhabadi ngasai kulai paiba unlawful activity the thabuk tor mayam se mashi yana na ba ai chapna sumrai na khalle ba adu waragadi india gi democracy ji krai don paire simdi akoi yamina se aduga election gi authority su dungai re ko ngasai gi yana na ba hogral lore sektani mayam tawri sing je moi tawri sing je horan yengni मसी पोसम दिए जेबा आहान बदा आइगी कासिदा एरिया सिदा इलेक्शन से परम चुमना पांगथोकते हाइबसे कनाना हाइदो नो आइकांदा प्रेसिडिंग ऑफिसर न रिपोर्ट अमा इगदबले रिपोर्ट तगदो प्रेसिडिंग ऑफिसर न कदोरे आई अमुक चलु हाइर कने आई गम पोते मसी महम जिदा इलेक्शन इंदे काना पोते सि लेब फिल्म जिदा आई इलेक्शन गम पोते तो याना बायना माना करीम त थोकीदे इंगना चिंगना लोसन रे सिने लाक्तोइसे अदो हायन दोइने मुइ तोरिसे अदुना कदोरे खुलाई पाय मयांगी प्रेशर सिगा देन प्रेसिडिंग ऑफिसर सिना मान तौनिंगदबगा मान ओहिनिंगदबगा तोरकांदा इलेक्शन ऑफिसर सुमदु खंगद्रेबा अखोइ दि प्रेसिडिंग ऑफिसर ना कैमता रिपोर्ट तोरकदबनि उपाय लेते फजन तौइ हाइदुनेबा सोमना कदरि फजन तौइ दु उरब्राम दिंबियो मयाम दिंबियो बा सीदि फजन सखिदिना एक्शन लौनिंग लेतबा सीदि फजन सत्कनी अदुगा सीना तबा मन तोरदुदि सिलेक्शन ने खंगरबनेबा ngasai mukana kana khali no yeng biro ba somna khandana khoi nagata maham dana kana khangre den adai kuki jomi ta ba kamu dana kana kari khangre ji khoi hara loi khangro pora mane ba aduna outer the thengnari si khoi kenoni triangular fight ne na khoi su lobe ya bjp ke kano congress jong dana na government di pami nei hai ba ado thang sanari ni ko npf hayam leire adagi di npp hayam leire then bjp hayam leire sida leiri sing ji sai khulai pai ba kamu na sogot mayam yauri aduga congress naitom lehuri ni ko lai singje aduna moi masen hunna ba khona ba nataba nga niek pa ngam ba kangu do aduna hele ba aduna di hoje akoina port kai haidu je kana na kai haidu no nation im na kai haidu ra ke no na kai haidu ra kana na kai haidu no uk lem na kai haidu ra kana na kai haidu no sine ko haije mai kiti moi na oina lefum thokne ba ngasagi kanogi da bjp ki symbol congress ki symbol or na npp ki symbol na tagana khoi ki trinamool congress ki symbol si mota moi ki nongoi duna khoi ak ye ka do bari khangde adagi di ug kano khoi ki 9mm pai bani khangde torga puthong narga masi vote tokna chumra tawriba mong ma tawsidi khoi ki system of democracy adagi di tawriba mikhal gi mong ma tawsidi masidi yam chumba mikhal nate masidi ai ngasai hajir duni mikhal nate masidi selection du su kanana miyam na khanbana taba kulai pa khangbu na khanba mui kadar gum na puthok kangu na ardo ohen mane na idi lawe bani amrom the vote masing thiba yam ba tana be mota nongoi puthong naraga kapthok maru masing round masing kap hen baduna ga vote ka ba yab gi phibam da lak gi phibam da su leibe ya jai ma da biro masi pose akoi nate akoi am ta yeng se ko masi mamang da su urabani ko ngasagi moina khugi kanu torganda khudong moina mogi yathang torga thabak si tawre mirep oina putoe porokanda mogi thabak tawde yadre mla singsi mla misangsi mogi yaka yenga thabak torani maramdi vote di mateng pangai banina moina honar karai banina mateng pangai adu kare kanda di nataba thaw mayam tawre jail yongnari sini mayama jail yongnari sine ba adu karino ha ka marak sida jai ki hoi wapam du kitang marak thasaraga koi hero ki live report ma koi marak tamina se hero ta koi ki library basi impact tv ki reporter lalpal lamadi camera person supas kaloina na ho hero me ai lekai de library mayam tam yeng tabse lalpal
Lalpal, please. Music, mayam the meeting tarif si Hayrok Mayay Lekay police station am tani. Library si Lalpal amasung Subas. Lalpal, please. Carry on. Mayam paring sana lepa ko sino pinupa paring sana lepa. Hello. Oh. Okay. How's your queen? Jerry Mahon, see Hydro Part 2 Upper Primary School. Masigi polling number 33 by 34, Musung polling number 33 by 39. I am the Santilane about 100. Aduga 33 by 34 given at the Housing Power 93% and about other care. Aduga 33 by 39 polling number given at the voter list listing maga chama tama selection ga satre tar nipan hajib bhatre Manung changche Hoji moki wena ji Iran selo polite Ore okay Hayrok hojiki upper primary school water listing ma kharayan leibasi da 718 mo pol torga yam santi loina bot hada bi haibi wapam Lalpalam sung Subas tagi pangbire thagasari Lalpalam sung Subas makha sata kanoni akhoi ki belly ki area se akhoi na sum phangbada kanoni outer ki the sarisi punna assembly constituency 28 20 amana ngasai gi kanoni singi oina leire aduga kanomana jiribam yaruga nipan amana khogi bot hada badi yaba aduga mirep badi yada ba kambusini leire se aduga ojiki jiribam ga adagi di tampaki district tampaki da leiba taresiga assembly constituency tarese masiga dadi lalobugi khutchangdi simdi am khayam senge kulai pa mayam gi pressure ta leite tomasu moisina kogi ka moina pi maikai se moina phajana pige na piro maikai se amada pi matam da borse aduna miduna ka doine ka basida hojikti ngasagi leiriba voter sing se assembly constituency tari nipan se voter sing se vote thada ba thorpoi sang se yam nemi hojik se yam nemi mahum khardadi 60 bhog yog da yauri da machine takpadi overall da moi taret sigi yankandadi 70 euro loebo then asumna kandana 98% lakadoine lakanda factor oini me khoi moina deciding factor oini na lauriba ngasagi tampaki mayam singse machine factor obi yaro loebo aina sum sarana yengbada nagagi voter si 4.24 gumba orang lakh mu orang na khali voter da aduga kuki gi voter sina 3.23 lakhs gumba oi aduga maitai gi voter sida 2.15 gumba oi ngasagi aina nagaga kuki ga panjariba ngasagi masingse masingse nepal gi yaurabani nepal su yam sawe aina khanbada masigi 60,000 ki maya da leram gane na khali 50 to 60 mung leram gane na khali apun badani kwai je nepal je sunu su yam lei ma jam lei ko lei bani na swai lei aduna ngasagi naga sina magi moi community the base torkanda pula pirani haragadi pula pi basi oidi aroi ko panna hai sabani cookies dungai kulai pai bana phajana me to pachanda na moi ngakra to gadi khangde ko natragadi moi na khara proxy kha sangba pressure kha to bo wergadi ba ko masi 100% da 100% moi phangne ka su leite adu 90% ngedi moi le phangine phangba ngasagi maitai gi leiriba or natragana jiriba mondagi laiba sina deciding factor oibang amda film lakara na khalebo aduna बताए कोई नसागी कनोसिसु आईएनसी की मिरेप ओरेसी कनोदगिनी तांकुलनी देन अदगी मागी नुपीसिना सुजामपुरदगिनी अद मयकी के येंगरगदी मोय अनिसिगी कनोसिना यंग लारगदी बोसिदो फजबा यारेनी अदो अद खुलाई पायो मयामजी प्रेशर सिदा अखोजी करोम माइकैदा चकदो नोजे खंग्रे अदुगा इलेक्शन जी महम कयादा हंगदोइनो मियामगी वकन्ना कयाम लाएगासे खोय जुवा खंबंगमद्रिबनिना कितंग वाना थोकिने नाइ थमजकी जे हारि वाफमसिनी खोयगी कुकी अमसुंग नागागी voter लेरगसु खोय मैतेगी deciding factor ओबे याबसिंग तोजी पोल percentage जी याम वाना काबंगमदबा आदि याम नियम सुमन तौबगी ममी म ताबनिना 100% नत्रगा होजी फाउदा 59 60% मुक्तंग कास्ट तौबनिना कतंग खोयगी मदुना
deciding factor oigani na toromba sing si madun hek oibang amdaba factor su le aduga tongan ba khoi gi community factor yeng ka da naga gi su makhoi gi oiba stronghold leiba jaga sing da di hena thadaraga su makoina 100% solid lakpagi khudong sabadu di dum phangoi haibani haidi cookie ju cookie loi pini habi leti naga ju loi pini habi leti cross voting di lakani habi wafam dani oja ko sabni lak sage ta sena habi ri wafam sida INC ju ke james haidana koi thoi aduga BJP Benjamin Mate NPP thanglen kigen tongan nipani hoji thengnari base kana na mai pakade habi laiba koi next 23 da haude ko da khangani hoji bawdi manung da yaw gara doini tawdu bu yengbi yari di congress ki site ki su makoi gi mire ka da bi adi habi kana da lai ta sena harakanda adu sidai da akiba leiba mayamsi akiba si kokra matungda tasengna apamba praja ge seba padan tawni haiba democracy bu thaja ba mi ma lakpu ya bi khudong chaba tungda lakpu ya bi khudong chaba leibra masigi room si karam kanda bu akhoi yengba yari ma sum lai le roidra masi pipam je kari mieng ngai bisi matang da hojik lai potse naga amusum kuki gi wa bakti na te na idi thonjani ko naga gi manung da leiba naga la lowa natraga khulai pai group kuki gi shu kuki gi manung da leiba kuki khulai pai ba group makhoi gi intimidation tawba intimidate tawba potu ne ba maru ri sidi maram de hau ki ba last to 2014 ge election da naga gi area de NPF na loina ka gi deba yam hum da ani ong ka ki wari ni mari ka ki wari ni hai jai ba ayam ba congress da su aduga ate NPP na sing da dum pikthana dum ka gi aduna ai gi pote handa ki sigi yengkan da di akhoi adum tasengna free and fair oina tawtar gadi botse hoji Churachandpur da ka khara hoji utpi khre restraint incident khar natana ka hena udi haiba Senapati da ka hena khar di thom bayai apni phangba report pung ama adai bok tadi ka hena leiti hairi si hoji haibi gi duni mi ka butche capturing tawdraga su sigi khun sima sigi lekai sima pulap pidradi nataga thodi hana capturing tawwa su nataba kemta natabi da santi oina dum toromba yawi potse adu chuna kandana mapan mayam na yengmudana yam santi oina chathari ga haiba poti manung da dinga sai intimidation do adugi pot haigiba pot adugi kihen giba pot mayam duna picture mai sindu di santi oiraga su oidaba yabagi adumba poti lai aduga taseng namak अखोगी नागा कुकी सिदा मखोगी खुलाई पाइबा कांगबु सिंगसिना अखोगी किहनलगा तौद्रगदी यामना फ्री एंड बीजेपी द ओइसनु कांग्रेस द ओइसनु एनपीपी द ओइसनु अमद ओइसनु मदु यामना फ्री एंड फेयर ओइबा पोट अमदि लाकनेन खाली अदुगा अखोगी रीडिंग ददी हुजिक लेबा पोटसिददी अखोगी लाइबा पोटसि अखोई सोइदना मकी यामना फ्री एंड फेयर ओइदागदी कांग्रेसना सोइदना माइ पाकनी हेबसे अखोगी कैलकुलेशन द अखोगी रीडिंग ददी चाउना लै मरमदी हौगिबदा अखोगी को सि सुमना कनगा संगन बियाइ को दु अखो हौगिबदा INC na phangibasi 2014 gida akhoi 2,96,770 phangi aduga second ta giba NPF na 2,81,000 phangbani haijariba aduga hujik sarkar paiba BJP si matumdu da only 75,928 phangeba aduna Congress ka BJP ka khenari si 2,20,000 namu khenagi haijariba hogiba hujik ti laiba contender si chingdana khitang magi scenario su Congress ka NPF ko orpai Congress ka BJP go ibai aduga Congress me de dum yauduna dum leire haijariba ko adu leiba sidai da ngahalamuki equation se handaki da ahong badi mayam lakpasu yai aina hanagi magi background dungak thamjabagi wani aduga sigi laiba trend sidai da akhoi candidate James ki trend je masidai da sum fajana free and fair oina manung mapan si khoi yamna sengna Senapati da su tawraba Churachandpur da su tawraba ukhul ge de ngasai haijagi biduni makhoi gi di boot capturing gi kari gi case mayam openly legre do manung da ngasai intimidation laibana singba leitana tawragadi Congress ki media option na soidana ka gani haibasidi ai thajabani aduga ama khangna पालिब गवर्नमेंट सिना मखोइना थोकपा इलेक्शन गी माहिदी इलेक्शन कमीशन मखादा बुदी लेरे अदे ECI गी मखोइगी लेरिबा थोइबा पोट सिदा नसाई खाइदोइबा क्रिटिकल PS का हाइबा वल्नरेबल गा हाइबसे सिदा मखोइ मसा हाना खंगबनेबा आउटर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूशन दा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिदा 227 ने हाइरबनेबा को अदुगा इनर दा दी ओनली 56 खतनेबा इनर गी दिवाली दना को अदुगा सु मखोइना critical na is 227 neba aduga vulnerable is 171 neba like inner the only 54 khakta neba inner gi pak chawrba jaga sida adu aina haijaningi de kaido bagi da makta government na matik chaba
हुजिक थोइबा पिक्चर दो उरिबा अदा अखोइदा हुजिक उखरुलगा थोइबा खोलिबा उरि मयाम से कइदोगी पालिबा गवर्नमेंट सिना मतम चाना मतिक चाना अखोइगी थबक से खंगना करिगी लखुतबनो हाइबनसु थमजनिंगी अदुगा लोइना सेक्टर मजिस्ट्रेट का नियम लेरिबा ऑब्जर्वर का लेरिबा हुजिक नसाई उगिदुनी कनाम उदेबा सी कमाइन तौना हाइरुरगदी लो एंड ऑर्डर फाइ एदि चिंददि पंगाइ दाइनी को अदुगा सोमना कन थोइबा पोतुदी ओन तैनना थोकप जगह मयाम अमा यावरे अदुना मसीगी दायित्व से थोली पोत से सिदा vulnerable critical असुक ओइनी अदु ओइनी आइडेंटिफाई लोइन तौरकांदा ngaपंगम दबगी दायित्व से मसिदि पालिबा सरकार न पुहुम थोए ओके अज मतंग सिदा खोई यंबियारसी हाना सिदा तोंगान बा ECI ना CEO ना तोंगान मागी पुलिस स्टेशन सिंगसी मागी कैटेगरी खाइदोगा हायना मदुगी सिक्योरिटी दरकार लेबगे पिशनदना हेन डेमोक्रेटिक ओय मोंगदा असेंब केंदे पुथोनबगी सांगुदी होनबगी वाफमनि ले दुगा मसैदा को इलेक्शन की सु इलेक्शन की नियोंगी मतुइना आरोगी मखादा तोंगान सेक्टर मजिस्ट्रेट सेमदना दुगा फ्लाइंग स्क्वाड सेमदना दुगा सर्विलेंस टीम सेमदना यंगसिनगदो मथौ तो मयाम दो ngasi अखोइगी पाउमीसिंग चली मफम सिंग दुगु मै फियम दो अमता थेंगनरपगी वाफमदी होजि बाहुदी लैत्री थेंगनरगसु अयामबना खरखर नकपा चटपदा लंबी लंखांग खुदोंग चा मफम सिंग येंगा याम चनब्रा खंगदे मतंगदा ओजा हौकिप तलाक चनिंग बसी हारिबा गसागी इलेक्शन की मथौ ताबा प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिशियल सिंग खक्ता नतबिदा मोइबु ऑब्जर्व तोरिबा ऑब्जर्वर सिंग अदुगा सेक्टर मजिस्ट्रेट सिंग अद तोंगा बा इलेक्शन की मथौ तोनोबा हापिबा मोइ क्राइटेरिया कोई अब ड्यूटी खरे हेना दरकार लेबसिंग मखोइ सिंग अदु ओजि योक्सन बगी मम्मी सितादे सिगु बसिंग सी सिंग द थोकपा इलेक्शन सिंग आइतार आउटर की इलेक्शन सिंग ता सुंगाक लाक्तबगी मम्मी सिताब्रा सिंगु लाक्तबसिना हारिबा तोंगान बा कोई करे हाइतारे कुलाई पाइबसिंग की एनो सिंग सिना हेना प्रेशर जी हेना लाकोइ मोंग सी उब्रा इलेक्शन सी याम कन्ना टाइट ओइना तौदबी मोंग सी उबा फंगप्रा हेबा वफमदनी करि हाइबिनी मसाइदा आउकी जसिगी मतंग सिदि वैली गिदि जस्ट हाइबा मतमदा नियर बाय there's so many securities yes moi gidi layeba ado observers la ching dadi laktaba nate ngasai haiba gumna will fight haiba ma layeba returning officer so natraga polling officer so moi chinadi yanaba as thuna loisilaga yum hanba tare se sida report chat hanba darkar leite haiba gi moi se singna haidedi polling officer ayamba se it's coming from valley aduna moi je ching de lakpa matam da hek momadi kibogi amale ba aduna moi je asugumba trouble ayu de sugumba si moi thing na ning de ba ado actually ngasi gi 10% 90% 100% vote thada bagi na capture gi di tungale aina haining budi actually naharon na laga मोइना मनुंग द लेपगा सिदा था हाइबसी लैतबने ना मोइना नारोन लागा मोइना बेलॉट नत्रगा ईवीएम द मोइना मेट पा नत्रगा मोइना मनाक लेगा सी नंगना सिदा नमो नंगना सिदा नमो हाइबसी लैतबने ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर मोइना करी ऑब्जेक्शन तौनी सिगी मतंगदा हाइबदि मा सिक्योरिटी में आमसु लय नत्रगा ngasisu thodok ma le modbungda natraga somda SP na kampupi SP na khodak ta ma boot capture le he nam pautara la e adu form da di very shanti da chale ba sigum basu thodok di le ba ko asagi yo jai mantan hagi da khoi ye presiding officer oraga su ma koi na si da ti सेंग सेंग इबी वाफम पल्ले कइनोदा रिपोल तौ मतम दा मखोय अमुन चलगा मफम दा बुक चनिंग दा बदो चटप खोपदा सिक्योरिटी ना मोही लाइफ की हाइतारे पुंसिगी अकी फौरक हाइतारे इलेक्शन जना यारक्तबा लाइफ सिक्योर रक्तबा मतंग सु यावबगी मतंग दुनी ओजाय मतन थंबी बतो सिकुम बसे तो मी मे कोई पोलिंग पर्सनल सिंगी दु इलेक्शन ड्यूटी तोरि बसिगी लाइफ ता तुम थोपदे सिकुम बा अखोगी हारिबा करे हाइतारे अदुगुम्बा फोर्सिंग दु की बसे अदुम पोपा जाला अछि साइ ओजा का सबजे थमजबनी समाइना डेमोक्रेटिक ओइबा मतंग लाखदो बजे सिंगदा मरोइना ऑटोमेटिक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन दा कया याम वाट खितोइ जानो वोटर सिंगना फ्रीली वोट हादब ngdo मतंग सि करम कादा लाखनि हाबि आसा दु उबि बगे हाइबा ओपम सि actually this I am just a social activist khoi science khangam gani now the fighting is between the BJP NPF NPP they are forming the government sumego sa and one side ta congress layeba congress na sarkar form to bo matam da sumoi so dum khangam gani this system
Hujikti BJP oibagi hoina BJP da khak tai no bawane system si pak ti hongdo mande yes congress na pale congress ma tanda congress to maran sipa BJP na pale BJP government pa da no khain tawbne to haiba aduga NP na para su na independent na para su hadi coalition government am lakta su government no to hon mane haiba pham de tum haige do ri ba hongto pi phibam sidi adigi trade lapagi mami si khara wali ha no jai mata kari habi si batang da adum amaga live government na taisalaga dum chakhi do bra manipur gi phibam indian democracy sum lakta do bra ba masagi change akoina swingda law and order si phawa malaga phalaktrisi law sina government pa hoba order sina naharo na pairo yes hojik sudungai samani congress ki matamda leramba magi saktam duga hojik lei masam jega ohong bai se akoi ga I kesukana lei tabra na kali police law wi masing di yang wange aduga khulai paiba police person phajana la law sing ji ana traga la law bana traga so ate tei law gi mai thabuk tor mayam sing je criminal man ji sab chana thengna rage na hoi manung hajan mam ham sing da police force thamba sidi adum BJP so tawgi di adu congress so dum tawdi samani adu gi wa adu haro ga di masagi khulai pai da bai tar ko hoi gi adu wireless pi da ba police station mayam am le adu gari pi da ba police station mayam le sing da habati maming khaki oina hangba police station mayam le adum mafam da di logi mayok ta leiba kambu na khulai pai ba kambu na leiba ta ba muina haiba wa du khunja sing na satpa ta ba niom ni ko se akan ba ji muine ba mi bo khoi siba ki da mayam du na hair ka potu siba ki mayam na dum illa satpa ta ba ne adugi mami do mamang da su tai aduga phangani na lawi ba BJP se sijo dum phan mangam da no ji phau ba de leiri na adum samna dum haije sagi law sina government pari ba government gi khuta le ho bani order suna government pai da ba government bi government da koi kare hai tare support to ba hai ga to ba hai ga government cancel lai ba hai ga simu kamun order pai ho bagi wafam ni thabiri se matang da jang sai si sigi mamang da nei khipa koi gi sigi table simak ta koi gi asu kare hai tare mori gi polling station number 42/60 da vote se 100% vote hada gi na hai bagi report mang sai thong gi bani mori da gi adubu masigi si oji clarification am khak lae madudi hariba polling station 100% thadai haibase polling officer ga pauna bada soiba leibi tagini hai ado masaida hoji phawda leiri base polling akoi election official sing dagi phang pawda polling station asida 67.82% vote hada bagi report ni 100% vote hada bado thada de 100% vote hada basidi ghost voter haidana adagi loi mak thada rabani na madudi orthopedi adi presiding officer da koi yamna kare hai tare madugi akan magano legani khali instruction legani khali 100% vote hada no la le voter kano se mayam na long si ai ga yam mana da bong ko le okay sama vote hada ya di se kana na hai gi si voter sing si vote oiba yare le pini sigiba na ki mayam lok tho kan da revision tor kan da kui din phong wa mekal mer phong ni moina mapan da salam draga moina thada bada yaro ha ba sule leti 100% thada ba yai adu yenga do de khoi yenga ri mafam ma sum matam dugi wa ne ba yenga do di adu da nei ne ba chumne ne kan okay 100% bota da di yai ha ba ni oza lo sami masi sum sum ngani khali id election gi ken phong da so ko gi voter gi list phong da so dum madu kayar khan yenga phong ra bani like hita pa mayama thadu khra bani adu mayam se 100% bota da di yai ha ba hom le du po ngasi po 100% thada ba gi ken report se presiding officer na khoi 100 thada ra de khoi tat kan ni khoi si kanom tor ni ha ba hom le masi kari ha bi ni musum da as a mapatamam da oza haso sabi yamna repeated officer mo biram ni masida kari bijal lai se taseng ma 100 thada ba ya de ba 100 phang ba ya de ba mark sungai ko parikha da sungai adu report tu leite hai dum di chumi adu ba practically yengkanda mi leitaba natraga na ba yekpa chatpa ngamda ba basi koi revision to gi basi some few days back ne ba within that akoi gi 1 week 10 days adu gi matung da mayamam la ye ba sigi matung da ana ye yorpa siba na ba yawba sina singmana maram oiduna akoi gi matam da anu wallo semdo madra di khangde koi presidents da mase complaint leiraga di mase koi scrutiny tawraga report tawna chimma tawi yadi haibagi nataba madu chumibra haina yengchin bagi poto adu gi pot simadi report si pira kanda adu gi chanabi laigi uji anowa adi yam semdo ye haidariba anowa kari semdo khrage haibadu made ai madu made kitang keno oire kitang khangedre ko adu ga hana laigi bidadi uji ke haibe pot si thamjabuduni
kitang mamang da lagi ba pot amani na 100 thadar ga di scrutiny to bagi complaint la ga di amuna na yeng bagi po ya di ai ba nate chumi bra na re examine to bagi room am di lagi na ya dai na thengna jai thengna ja ba okay oziki do za habi di su so men na law khoi habi tare duga masai da tasena field da yari bra habi dugi madugi singna ba complaint la ga di hai ba oziki pochi chumi ganun hai se mi sina polling station sida mi listing amagi maya da lai taragadi ama bokti ma ko na da bra hai pot ama lai ama ma pan ta masa ma su gam da lai tam tha da bra adu election yaw no selak pa jala wang me am di lai dana tha da ba ya di hai ba di lai ti hai bi wan hai je okay loi ma 100% tha da bi hai wani aduga asa yai hai si manum da ana yorok pa den adu tham sa thok ki ba or da ga ai di bo tha da ro ga na lai ho ba adu mahut sele mi ka mo tha da bi ba lai bra hai ba ki pot ama ki adu wang ne ba lai si adu di complaint tor kan da khang ni hai na bi wan complaint duna madugi complaint la kan da to ko ni da jago sami am ta lak sadin ta lak saram ge di madudi ngai law and order gi wafam di palla barina saida as a congress ki am sang la ba era am su like 15 years ki adi matung da andak si bjp coalition government gi su si hangba ya ba wafam la nai thamjani gi madudi mamang da lakhi basing do law and order se dum lakhi basing gi hoji su hongdok pang ngamdri bara haiba wafam duni kari haibini gi saida sang la ba mati pala ba sita dum hongdana sum sakri basina pungmang ma hawra dra haiba duni manipur se kari haibini gi hoi yang chumi ado ups and the downs matam gi matung na law and the order si ngasi phatri sumai na mamanga loina phatana lakhi haidu madi ai kitang reservation lei jai ko maram di pharambadagi phalaktaba dagi phaba si adum swain sang nai adum nai na chali haijari ba ado handak ki matang gi da khang phat ki da ba henjen gi pot se handak chochanpur gi case ta akoi gi su da leiba group amana taw gi pot sidai the candidate on the particular candidate on the p ga dam ni na adu gi letter lei gi ko mayam da public domain da leiba pot ni adu da natana adu matung da mu 99% ta dradi na taga 90% thadra dragadi haiba gi intimidation gi ama social media da so du pot chu lei gre ai ba sigum ba stage la kan sidai da una khangna kari action lo khalage sini da hoji pali sarkar sidai da khangpat phatan da handak ki sina khangen henjan gi pot um uri se adu asigi matang gi da kari action lo khatrage ba government na sigum ma public domain da la clarification lei grabra kari action lo khale kai dore sina takpadi hoi hana gi phalam da ba khara phena phagatra matam phato matam leiram bai matam gi matung ni na leisu leiram gani na khali adubu handak ki pot sidi manuk da visible uraba practically hekta koina khangaba uraba pot amada akoi gi action kaimta logdana tumin na heka lei thoi pot the masidani akoina hoi action lowi fir chali na taga tawi haiba pot chu leiram bai manung da leiram badi ai adubu akoi gi knowledge da akoi gi public domain da di samain tawre si tawre haibina sing badi akoi huji kok thengna de complaint tawbagi pot na singba yam phajana complaint tawdana akoi gi chief electoral officer na DO da kaida makha da aro da thada bagi kota bagi lusu public domain da koi u rabane ba aro da thada rakpa mathang lak pa duna sahi manga lo rakan da action lokor pe wafam li he aduna lei khangen henjen ba yamna akoi gi kari haidare law and order se hadaki sidana khangna una adum tawdana usanadana tawbagi mamim di tai okay hujiki haibe example khar laiba condition sinda siksi usanadana adum kalaga satpi wafam le ozai mata matang sida hangjani basi hariba oja goswami na haibi wafam sida haib tare manipur gi samaj hai tare society se as a government society di oi ne mamalo da sum chatra barsala dum constant oina laira barsala da back to dum halab sala kalmaina uri masigumba batam gi sahi manga gi lakpa election natraga sahi manga ai se hadan mp election lai mathang da khara leraga akhoi gi inner gi akhoi gi state ki assembly election lakani adagi adc ki election lakani panchayat ki election se sahi manga dum thokani haiba ofam ne masajida as ini akhoi government sina government means matam government not BJP not Congress lairib sing na step forward tawdana dum hani consent dum leiba ofamna chawkhot pasi leitra bra haibe ofam duni kari haibini kari vision leis matang akhoi system ama salai dise apumba system ama da khoi sapminari apumba system se akhoi aphabane na tawre thaina gi ahlaman hagara khoi lai guru haidara lei khidre ko jikti mayam sina nga si apumba do nganam nam sabu ye do hawe sabu phim da dum lei aduna sang sungai oi ga di moina khamda bagi phim ma leiba do adu thai de yong na phataba ma mi ta mayam du da dum phai na sap do na dum audik matung da masi aina leiri ngai sida masim de reform tor mage sabdu mage se lei tabi wane sabdu mage adu ne khoi nai manipur se khoi sum lei ki sira khoi lumin na sira na ga khoi ka khat na sira ha pot am khak lai
लुमिन शेयर का अखोई लुम नबगी लबी निको से इलेक्शन दा अरानबा तौरगा काराबा अदुगा लाना मखोइना लेपा nganglaaba अखोई लुपबनी अखोई खुनाई से लुपगी केनो निको नमसल निको लुपी निको से अखोई काखत सी हाई तारगदी सी सिस्टम से तोपता है यो याम खेने जाई नखर पोनी मिजोराम लाइबा मयाम मिजोराम से येंगसेबा मिजोराम दा तौरबा मागी इलेक्शन की ट्रेंड सी येंबियो मोइदा अदगी देन त्रिपुरा ने येंबियो दे अतेती इंडिया की मेनलैंड इंडिया दसु फर फर मयाम मोइदा ए मसिम हर इंथुरसी थों थुंग मीदना कान लसी थों कान मंग मीदना सिगिसे अखोई दे लेथ्रे मिगी इलेक्शन ने अखोई सिलेक्शन ने सिलेक्शन दो कनाना नो मसे आन बताबदोदी स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर से हान मयाक समनगदबने पकड़गदबने स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर फिल्म दी अदम योकना थमनरे मयाम पुन मंगना लोई थमदरे माई माई फुरगाव सिदा ये त ओइदा मयाम ऑर्डर मयाम हाफतला थमबे लोई मंग लोई थमदरे मसे गवर्नमेंट ने सु लव यादी अखोई खुनाइसिन सु संगफम पीरीबा मसी पोसे गवर्नमेंट ने सु थबक लखलाबा अखोई खुनाइसिन सु मदुगी संगफम पेट्र मतम दो अखोई डेमोक्रेसी की फजर महाव म लाकनेबा मदुगी महाव दो लेटिंगैदी मणिपुर कैदोंगे ने सु काखत पंगा मोय से असी म थमजरम के अपुम सिस्टम दा सुम चला चला ले रहबनी लोइसलकपसिदा अखोई ओजा दा हौकिब दा लाक्सदिंग बसे एज ए पीपल एनसीओ अखोई सीएसओ अमो इन हाइतारे मणिपुर की ओजिगी पैरामिलिटरी फोर्स मयाम थादरी ओजिग मणिपुर की सिपाही दा कमांडो दा मणिपुर से दबाद लेरे अनोब रिक्विट आईआरबी बटालियन 33 लेरबनी हुजिक सी लेरे जे अदे मणिपुर पुलिस कमांडो लेरबनी हाइरि बसिंग सी स्टेट की इलेक्शन नत्रगा असेंबली नत्रगा खो एमपी इलेक्शन दा यावहनदी हाइबकी यावहनदबा अदुगा पैरामिलिटरी फोर्स खाक्तना ngak senbi thabak si lei sigumba state ki force sing fazana sing da thadaragadi system ji khitang hongtopagi yabagi mami ga leiba sala as a khoi voter amo oina haitare not CSO isama voter amo oina kari sumaina khara hena security tie up torogadi system ji khitang hongtopa yabagi mami leibra kari mai ui masi matang no I thajade the sigi se because thajada basi kari degi thajada basi paramilitary or khoi state force or kana so khoi gi Naro na hai bisi bacha leba. In even in Naga or in Kuki. Yes. Hai di nangi khunda vote asubak phangradi. Leaders chip to the Sokani. Sokani. No police na how many days nga kadung no. Aduna naron gi even in Naga underground or Kuki underground. Moigi solution macha moigi dabak apabat tawdri paudi. Solution ma thok tri paudi asigi system de sum sakane re thaje chi to ki do sidi this democratically khune voting rights legi do bosi mogi koki gi oisunu naga gi oisunu mogi kaino ba aphaba natra government ga moine yana ba ma pudri phau warusin solution ma thok tri phau sigi system de sum sakki do okay ai oza kaino da asi makha se oza haukip to solution ngam mane to po oza haukip ti ki um khalobi logye de ani mak tai thamjage gas anim ka thamjage oza ko sabi thamjage hari ba pham jige sai oithopgi positivity laiti haire as well as NSN I am nagagi lalo basing chu ji kana to ni government of India ga peace talk tori bani aduga keno na sisu umbrella organization sisu su da lai ba kamu ngatani makoi na how kari tung pressure tori no kaduga kari ki tamang pressure tori makoi ma action lo ri kai no hai ba pham je nama ma hangba ba question ni karmai thamni masi mata si matan da ai ahan mi kitang aina supplement to ni ba ina hagi ba da lo ba ma su lai koi congress na pali matam da 20 years in the thing the ADC ki mikhal to da ba ga se 20 years in the talk to bra bani haijari ba law and order gi phibam se han ahan me gi chai manga si da phalam da mayam si yamna hena phagat khre aduga yamna free and fair oi ba aduga khulai pai ba la lo sing da chu tap chana thengna ba gi wafam na sing ba kaya khoi mamang da khoi adum lai rabani yamna improve to rabani aduga project thambi gi wafam do ke na thambi ba project lai yu pot si di project ki pali ba government in hai dare ko project na thai gi BJP ki candidate ekta hai rage lai ru pot se sidai da lai ri ba pot sidai da masi atamna ka da ba ya de haibagi pot ama da tawri brai ba si chingna da ngamde maramdi huji haibi duni chu da lainari ni amana peace talk da laini ayam gi su hai pot sing je kamai to na control to da ba kamai to na lakshan da ba no haibagi pot se masida kamai na free thari no haibagi pot se hai makoi na su leitraba peace talk leitraba that is another question adu laina thari na takpadi hidden agenda khara leibra masigi wasi matam ju lei selaktre kitang sang na di haining mani adu awas yam di sang roi
अदो हिडन एजेंडा लेब्रा है अखोई अवांग नोंकोक भारत सिदैदा अखोई लेरिबा पोत सिदैदा लालौबसी लेतबा यादे लेत्रगदी मसिन अकाइबा कया लेबगी खोटबगी लालौबा हैबदी तसेंगना यामना ट्रू पेट्रियोटिक ओइबा पोतुदा हौबुदु नतब मचा 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 अखोई सेम सेमगा सुम हिंगलगा थमगा मदुगी पोतुदैदुदा अखोई अदु कईगुंबा अरोनबा एजेंडा अमदा हिंगलगा सुम थम्ब्रा हैबसे सुदा लेनैबा कांगुना थोकलगा किहनबा अदुगा पीस टॉक लेबा कांगुना थोकलगा इंटिमिडेशन तौबा कया सिना मदुगी पोतु लेब्रा हैबसिगी चिंगनबा फाउदबा ngamden थमजनिंग yes matam da khoi cancer si laina ne khan do ji cancer ji business ne na harakpa lalauba natraga smaina khulai bai lai sing chu petri natraga nationalism da lakta ba business ona lakpa gi fiu ma sum ura ba kaya am ju leiri haijari ba khoi gi ngai su da leitaba pis top da leitaba magi potu da chumen cha ba kaya am ju leiri ko madu konjan jadi ai gi chita aina thamjai poti leiri ba potu gi wani ko ari ba su masung pis top da leiri ba mayam sina makhoi gi adugi agenda du wang da hai tare makhoi na chatiba ano dugi nasir dugi tawriba mong di wang da torpa thabak tu da pen da bagi madu tokham thokti hai ba waham duni ozai man da hai bin sai hari ba ges anin thambi wafam sida people's khoi layman people la masu madu kem to bangam re khul gi sip na du ga sai pressure du na loi tokni ha tau khre hai ba wafam su lai re du ga masai da manipur gi police ki du ga stronghold ori ba tonga tongam security force na kem to bangam de hai wafam lai re du ga masu za ko samin hai bi su masi su natraga pis tok ta lai mayam sin tawri mayam su masi tokom si thok ta bari du masi se masi gi chap sab dai je paliba government ni dai ne haibsi masi kari haibini masi matang da kari bichal lai kari sabto ngai kari session thambini masi tang lo sala pas leba ngak pa si yam lui leba ngak pa si yam du jane ngasagi lu gi mayok ta thabak tori sing sina haiba haibsi government na sum tawle regadi kamai tong leba ngak ka de aduna ngasagi leiriba miyam gi mayok ta miyam da pi saifu pi mayam jing ji phajana madu gi du thengna bangam ba government ne ba koina afa government ne hairisi ado sum samina ba dong na tawe hujik tawi se khoi manipur government ki wafun nati ko sa ta ge su dungai election ayam kam khoi moi wari chana rising ji adagi den sum na kan da su ku ki ge su samane su nen tawre kayam khoi moi thamdor gi sini election me ma da ma thi phom moi tawi ado election gi yo ibrahim por am lang na re ba mayam naga du samane election gi yo thamibra den sum na kan da su ku ki rom da samane khoi election gi yo thamira por am lai taseng ba gi di makhoi mayam jingsi ngasagi yam nakhai yam senge sugi kadar jingsi krawai lege dum moi dijing net kem lai ni masung lai ni sir lai heng dam nai sek taru kadar ni thin wa da leram di ni thwa ga kai jang di burkhum chalera kai sakhi gi sini mayam somsu samani inesan ayam gi samani kulai paira ga sen khai matam da ngasagi india ga men kem togum de kem hai de yeng lai driver mayam phurak pada gari mai tharak pada dum yeng lai kem hai de kem lai samana rasine do di adu di moi na mapangan jopi ra le re adodi state ki law and order ki film ko khoi awa film mal lai sidi anam center na thon bane center na naw chon bane e yaroi takhayo masai ki noi na hari poto demand to khoi pibang moi first ai pibang moi wari sababa du ki takar oidi mathau ta de wari saroi okay indian army ke doli her mapangan kali hai ni somla kan na phara kape har kani mapangan kali no khoi khangdi adu ko bapang kan garba india government ki adu ba gainom mayam lai singda mong sumna moina sina bi de la na sinra ga thambi re adu ko somna kan da adu di la mayam na hainari ba la lo yo ka pe film lang nari se sine ba adu ki sigi loy order ki film se moina thon bani kusem na thon ba se masi khogi lusalan gi hai tar di india government ki oiba aso ba magi mieng ama changi mieng du ne khoi dar ka akhoi ma thok tar ising je warusun porke poro ngamuro hairo e manipur kai bi yaroi just haragadi noi na ding matang da phole ba wafum do akhoi yang moy noi ching da sakira jungle da sakira sakro samane asuna kan da su akhoi ki cooking state ma sem ba do khoi ngamoy yaroi se pham sida noi manipur ma sang ta ni manipur leyu sumba then adu mizoram tin ge ketar mizoram sangera na no madu yaroi hauju lai mizoram se sidege na sauthok pa ngamoy akhoi ki phirep ni se sumaina lepiyo ba yani ngai khom ta yeng si hai ni adagi amok un lakani amada ma haijel lakani sumba divide and rule tor kan ta moina leibang ngak pha de na to akhoi ngasi manipur na wari se miyam na wari se masina na traba masi hana ka khai je ba koi adu kana khoi dong ba akhoi mayam khangmin na se wani da adu ni khangde khangda kan da election me di kana na khar piram khar thar di hone ba adu to lugum se ba akhoi masak mun khang je akhoi yek na ba se kana no sem ta hanam ta khangmin na se ba koi na ta ga akhoi yaro happy wani da sai di yam maru basi maru role logo da basing law and order dan tra election na tra kari komba thiba mamata da tori ba lam hele lam en tu na mam se sab khai na bagi da boti badu ki sab authority lai authority ma thau sab sala tor ta bagi sima praja da thamui sokpa miya da thamui sokpa undemocratic rights mayam mang ko mayam se mas yam sang la ba taw da ma thau to bi ta mayam da ni hai ba pham si yam ngai jing si khoi gi Lok Sabha poll 19 live ta tongan ba akhoi gi
ओजा हरेश्वर गोस्वामी कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन कम अखोई जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन लोइना ओजा हेमंत निगोम्बा हेमंत कुमार निगोम्बा एडिटर सना लेबाक लोइना अखोई हेमंग हाउकिप सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केएसओ जनरल हेडक्वार्टर गेस्ट होम लंचिन बिदुन ngasi खाननि लोक सभा पोल 2019 लाइव मपुम फान बितम गेस्ट होम मपो ngasi इम्पैक्ट न्यूज माइके दिगी थागल पोक लोइना ngasi ओइदि बामनु हुनगी लाइव पोल लोक सभा पोल से मतंग सिदा लोइसिन जरि मैम परम परoi बोइना खुलुमजरि